Qarsak şuma کنید دوستان عزیز بیاد بالاتر قرصک میزنیم دستگیری میکنیم محسن خان تبریک میکنیم مد نظر ورا این نفر زیبا صنمی شهری دوشنبه تشکر زیاد مبارک شود سپاس می‌گویم تشکر زیاد دوستان عزیز عین حال برای معین نمودن زیباسنمی ولایت خطلون به صحنه دعوت کرده می شوند نویسنده خلقی براتلی عبدالرحمانов با افتخارشان قرصک شما مبارک باشد این عید خجسته که در عرفه نوروز است نوروز بین المللی ما اشتراکداران این صحنه زیبا را مبارکباد میگوییم واقعا اینجا پریزادهای نه تنها دوشنبه نه تنها تاجیکستان بلکه تمام دنیا گرد آمده اند یک قرصکی بلند همه کسا دوستان عزیز و کی هست این عبدالرحمان و شیرین ما عبدالرحمان و شیرین ما و شیرین ما زیبا صنمی ولایت خطلون مبارک باشد مبارک باشد یک خرسک بسیار زیبا برای شیرین ما تشکر زیاد میگویم برای نویسنده خلقی براتلی عبدالرحمانov و محسن خان تبریک میکنیم شیرین ما عبدالرحمانov رو یک قرصکی بلند دوستان عزیز اکنون فرصتی آن رسیده است که ما زیبا صنمی ولایت سوخت رو معین کنیم دعوت میکنیم نگین اواکووا رو به صحنه با خلاصه اعضای حکمان جایزه زیبا صنم ولایت سوخت سپرده می شود به لاله هاشم قرصک شما لاله هاشم زیبا صنمی ولایت سوخت دوستان عزیز عین حال برای معین نمودن زیباسنمی ولایت مختار کوهستان بدخشان به صحنه دعوت کرده می شوند رمضان رمضانov با افتخارشان نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر دوشنبه رمضان رمضانov با خلاصه اعضای حکمان جایزه زیباسنه ولایت مختار کوهستان بدخشان سپرده می شود به زور و صبرینا این قرصک شما زیبا صنمی ولایت مختار کوهستان بدخشان ظهور و صبرینا افریقان ارزنده هستند بسیار محنت کردند برای معین کردن زیبا صنمی نوعی توبه مرکز با این سند دعوت میکنیم ژورنالیست شناخته نطاق تلویزیون و رادیو اولوغ بک سلیم بکزاده رو قرصک شما تشکر زیاد با خلاصه اعضای حکمان جایزه زیبا صنمی ناحیه توبه مرکز سپرده می شود به خدایار و دلفوزه خدایار و دلفوزه بکنم یکی از اشتراکشان فعال چوست و چالاک بنیاد دختره که شوخ هم هستن تشکر زیاد ما تبریک میکنیم سید خان
хуҷозир барои муайян кардани зебосанами шаҳри хорух ба ин сана даъват карда мешавад коргардони барҷастаи тоҷик Соро Музофиршоева. қарсакҳои шумо. محمد علی بیکова جمیله қарсакҳои шумо барои ҷамилаи зебо. зебосанами шаҳри хорух Мамадалибекова Ҷамила. خوش آمدید معلم عزیز. айни ҳол барои муайян намудани зебосанами гесудароз ба саҳна даъват карда мешавад ҳунарпешаи театр ва кино моҳпайкар Ёрова. баҳромзода мунира ташаккур тамом. зебоси мебоям. қарсакҳои шумо. барои супурдани ҷоиза ба зебосанами қоматбаланд ба ин саҳна даъват карда мешавад модели касбӣ ҷоизадори якчанд озмунҳои байналхалқӣ Сафина Гаимова. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. ба хулосаи аъзои ҳакамон ҷоизаи зебосанами қоматбаланд супорида мешавад ба Ҷураева Фарангиз. Ҷураева Фарангиз муборак шавад. мо то ҳол намедонем ки кӣ соҳиби шоҳ-ҷоиза мегардад. шоҳ-ҷоизаи мо ин мукофотпулӣ аст 50,000 сомонӣ ба ғолиби шовозмони телевизиони Зебосанам 2019 ва барои ҳар як иштирокчии мо тӯҳфаҳои махсус дода шуд ва ҳамзамон корти тахфифӣ аз ширкати ватании Тоҷик Кристалл. бори дигар қайд кардам ба мо аварид аст ки сарпарасти асосӣ ва ташкилкунандаи шовозмони телевизионии Зебосанам 2019 ин ширкати ватании Тоҷик Кристалл мебошад. истеҳсолкунандаи ватанӣ ки аз тилло ва нуқра ҷавоҳирот истеҳсол мекунанд ва зиёда аз 18 сол мешавад ки дар бозори Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунад. як қарсак барои ширкати ватании Тоҷик Кристалл. худи ҳозир бояд ки дар шоҳидии тамошобинон мо муайян созем ки ғолиби ин озмуни ҷумҳуриявии бонуфус ва ҳоло барои муайян намудани ғолиби асосии озмуни телевизионии Зебосанам 2019 ба саҳна даъват карда мешаванд директори толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл Умед Абдураҳмонов. пеш аз кушодани ин лифофа мо ба ин зебодухтарон гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳақиқат аллакай инҳо зебосанами Тоҷикистон ҳастанд. аллакай тамоми ҷумҳурӣ ҳар яке онҳоро мешиносад. барои хулоса намудан мо аз аввали барномаҳо то дақиқаҳои охирин то филмҳои мустанаде ки дар бораи ин зебосанамҳо буд дақиқа ба дақиқа тамошо намуда ба хулоса омадем ва ин лаҳза ман мекушоям ва шумо шоҳиди он мегардед. қарсакҳои шумо дӯстони азиз, лаҳзае ки дер интизораш будем. ман барои ҳар яки шумо иштирокчиёни мо муваффақиятхон ҳастам. бо хулосаи аъзои ҳакамон барандаи ҷоиза шоҳ-ҷоизаи асосии озмуни ҷумҳуриявии ҳунар ва зебоӣ Зебосанами ҷумҳурии Тоҷикистон 2019 сазовор дониста мешавад ба
баҳромзода мунира. Munira Bahromzoda! Qarsakvoy shuma! Zebo sanami Jumhuriy Tojikiston! Yetarin. Qarsakvoy shu balandlar biyod hamma yak joya do'stoni aziz. Yetarin. این هم از آن شما هست بهترین قرصک‌های شما باری دیگر بلندتر کار تصویر کنید دوستان عزیز. حاصل خان شما را تبریک میکنیم و این مکافات پولی 50,000 سومانی قرصک‌های شما. موافق قرار اعضای حکمان معین کرده شد که غالب شوازمونی زیبا صنم 2019 این نفر منیره بهرامزاده قرصک‌های شما. درودی پر از مهر، محبت، صداقت بهر شما عزیزان دل و دیده. گویا زیاد با شما عزیزان سخن میگویم، ولی قلب من مملو از خاطرات و یادبودهایی است که مرا گاه محزون و گاه مسرور میسازند و این احساسات را خیلی دوست دارم، زیرا بتوانم مکنونات قلب خود را برای شما فاش سازم. کی میداند آیا باز هم فرصت خواهم یافت که راز و نیاز گویم. برای آن که صمیمانه از حرف دلم آگاهتان سازم، مرا مهر شما یاری و غمخوار است. آرزو دارم که خود را فدایتان سازم و از داستانی خویش شهره آفاق بسازم. این بود که دل بر شما بستم و رشته محبت بر شما پیوستم. چه خوش آرزوی و چه دل پاک و چه قلب فرحناکی دارم. اگر شما سعادتمند باشید، من نیز سعادتمند هستم. سعادتمندی شما خوشبختی من است، همان گونه که روشنایی ماه از نور خورشید است. از این لحاظ دوست می‌دارم شما را و در این لحظه های مبارک که پروردگارم نصیبم گرداند، تنها و تنها اظهار سپاس میکنم در اولین درجه به پدر و مادرم که این لحظه ها مرا دستگیری کردند. تشکر زیاد برای چنین سخنهای پرمحتوا. بعداً به شرکت تاجیک کریستال که این گونه آزمونی با شکوه را